Ole, chỉ bay lấy vek ule, yêu đại xã, video, thui bạc lộc bạc chiếm lấy cần đũa, rõ na, nua la, par chung trang te, tin, hemi, SDMS, bi cả hiền, ngầm mộ, cần xia ta na, cần đũ, han soi tur cần nei le dewa, rõ na trăng thawin, chu chu cần soi le don, ani, ama sa chuan, hậu tế bạc dashboard hiền ti hiền, progression activities hiền hi kan final victory na kan final zo hian hemi finalize progress ti na chang kan shelo le thina video ma sa pon ko soi to thowa hemi kan ti lo chuan hemi kan finalize phot lo chuan data kha engma school dang ne ni connect thelo ni ti kha shria ula chu chu hemi in finalize phot lo chuan hi ten finalize ti om to a hemi hi in finalize phot lo chuan in no pangkha nang ni punin da chuak theilawa in no pang chuak ko he tilaya class wise hemi class wise noya other school in ti po kha school dangin an la lu theilawa tin khami in finalize lo hemi progression finalize in ti lo chuan khoi school atang mai ni po theilo bokani chuwang chuan hemi hi in finalize phot lo chuan school dang ne na connection zong zong kha eng mai ti theilo ani ti kha lo hretai la chuan progression activities ten kan final ta ni hemi kan final nu hian dashboard hian kan an en mai thina dashboard hian hemi hi boys girls ti veli ron langhal mai lo thina ni chu chu poiti su aron in generate chok ve mayang azo roll khan hemi number hi a in generate ngal lova nga ve de wangai ani kha zo na boka kati zo vek to se ko finalize vek to se dashboard no pang engma kala nei se lo ti kha chu engma ni lo nga ve mai tur chuan tilai hian hei tilai hi nakina po I dashboard hi check na man atana tra tilai hian no pang enrollment total enrollment in neya boys somza ta oma girls somza ta oma hei hi tu na in enrollment nen khan a in ang chem ti khain enanga abik takin primary a chuan in ang chia theilawa chan chu 8 tur kan langai tlang puya abik takin preschool nei ta chuan 8 kan langai chu wang chu ke ni poi za somre ta ni hei za som ni pakwa chau hi la oma khatiang vel khania kha chu 8 thei kha chu nakina athei huna kan 8 mai don ani kha chu 8 kha meron zot thina athei huna a 8 dan turte a video te pokron siam mayang chu kan lo hredon ani chuan tilai hian incomplete student ti hi omta tilai hian incomplete student ti oma tilai hian no pang ke chu kala khoi lova khoi to ho kha chuan exact nge incomplete hi a zero vek angai a topa nakina topa chen hi a zero vek angai chu kan thret telanga chuan hetilai dashboard alan lo po khan hetlai tang hian directin heta hian engma boys girls ti poi lang lo ma se view ma nei se hen lut ula no pang kharon lang thowang or list of student hian active student hian kal ula ta hian active student hian kal ula ta hian no pang khati hian ron lang chau mayang tian hei za somni pakwa ka nei za somni pakwa kha hetilai dashboard mi nen khan ang chiani chuan zo na kan lo nei ta kin thil pakhat kan soi du chu hetilai sen bi ko ma hi hemi sen bi ko ma hi ngeni ngai thalo de te khan lo thina hei hi anga ma ngai lo tur repeaters an ni hi hei hi repeaters a sen bi ka hi repeaters ten en thlataila a sen kha pahni ka neya en thlave shum taila kan school a hian repeaters pa thum repeaters pali avai repeaters pali ka nei tin ani kha Paul Beinon kan ti ho repeaters kan ti ho kha ni kha lo boi lo tur chuan tatang hian student profile kha khoi tang lu tur nge ti kha zot le thina kha active student hemi active student en kal chuan an ma ni minga hian click ula an ma ni minga hian click ula chuan active an ma ni profile a lutang or dashboard in kalanga tila hian in click anga view en mane sin tianga ta hian mingli sin aron langanga chuan hetilai GPEP ti vela hian in click mai theibok kha in du zok khoi tangpon alu thei ani kha lo hreta ila chuan hetilai hian kan soi du achu information hi nei masak vek phothi thanga ke po hi EPGP ti veli kala khoi lo na chana chu enge motlem te han khoya ti zo lo hi
ka du lem lo ka ti rau rau chuan zo ngal vek mai ka du thina chu wang chuan information poi mo zong zong ka la khom me ka tuna har sana tam tak blood group chung chang te tin an adaran nei le nei lo ti te khatiang ka information kha ka la khom nuala kan tilang chinanga ka information la khom hi nu le pa te ming te po kha adik lo the nia o kha khai shredo nia nu le pa te ming update ngai te kha om the chu wang chuan a sa kha engma en lawa ti nok nok lo tur chu chu kan shredon nia ta hen tian information hi ka la khoma information la komitian ni ta an ming hi chu tilang khelo te tian hei an blood group te ti hian an father's name mother's name tuna athar berang he kan nei vek ta ti hian he ti la hei te weight te parents qualification ti jong jong tian voi khata kal la khom ngal veka student id ti te ti khan voi khat ka thun chuan thun zo ngal duak ka du thina wang khan khatin kan information hi kala la khoma chu wang chuan information kala khom zo a ka thun chau do na ni chu ka ti da na ni a in ti da na ni ve lem do chuan nga po lo ni ta se kha kha kan lo hre don nia chuan apar module hi kan soile zewanga apar module hi han hong taila apar module hian in no pang shrim shrim kha thun that le vek ngai amote kan te angai lo wania ni kuma in thun to ho zong zong kha chu he no pang hi iu dai sa om chung chuan kha apar id kha nei char char to don thun no na ngai to don lo tin school dang atanga no pang in lak lu kha mo school dang atanga no pang in lak lu kha a school kal na basa ten apar id an lo generate to chuan kha no pang kha apar kha generate no na ngai lo mo voi khata nei to chuan chuan apar in generate don chuan tinana class 1 hen kan kal chinanga mo class 1 kan kal china kan go anga headline hian tilampang enta ula apar id generate lo hi generate nga chu pakhat mo pahni pathum pali panga paruk no pang som thum le pathuma paruk chia generate ngai kani abak zong zong hi chu a then hi chu ka import te nia an lo nei to sa chon ti khan aron nei mai chuan apar i generate don khan ma separation tur chu he tila hen chunga hian alanga in order to generate apar video ma sapang ko soi to thova gp no pang profile thum ka finalize vek potangai ni chuan in finalize so a consent form te khain langa he tla hian generate ti oma generate hin click anga tuna chon hei ala thimani ala thimna chana chu han click tula hei ti hian hi ti tur la omani mo student basic information te pen assign ti vel te other verification ti te khatin ka iti zo vek nuwa chau iti theyani chuwang chuan tundin muna chuan upper id generation is disabled I disable chana chu no pang student ni la zo lo wa profile ni la zo lo wang khani kha kha kan thredon nia chuwang chuan no pang kha nakina apar in khoi dona in du no pang zong zong kha mo no pang zong zong kha ti engeni ni zuk englo vek khertum su zuk apar zuk ti vek tum su ten apar module tang hin check anga ti khan mo class dang hi kan check le chinanga apar ti thore ke chukanga to lova class 2 hian pakhat pahni pathum pali panga paruk pasari pariat class 2 hian no pang som ni le paruk nge manin omata chen pariat chia ti ka ngai to ani khatiang khan in elanga apar generate ngai kha in la chua kanga chung ho chau chu apar information te kha in deal don ani kha kha kan lo rianga tu lo puya khan no pang zong zong kha consent te kha kan lo ti ti rang ti ka lawa chuwang chuan kha kha kan lo hredon bok ani chuan thil pakhat kan soitel le du chu student request chung changa hian mo student release request chung changa hian you dai sa in lu chuan hi ati dan kha kan soi to a mo student ta hin lu teila student request release request management within the state chunga mo kan state chung bi kan lu teila tila hian generate student release request atita a heta hian iti tura chu no pang an lu china no pang pen le date of birth ishiat chuan mi school a khan active an la chuan mo active an la chuan tatang hian request drop turin ibati lang mo ibadi lang chuan drop turin ibadil ta tin khati lai khan ibadil ringot khani lovin school po kha an ron deal ve theini mo chu student request an lu ta ula hetla hian
view student release request hei hi om vele ta ni tuna chon hei hei hi ongoro hei lo zokin yang ta hian tila hian mi in mo school dangina ino pang andu request aron sin tila hian aron lang don ani he tiang de hian aron langang pakhat zoki entai la hi request ke na ka siam ania pakhat hei pending pani chu ka cancela hei hi kan hong chinanga tiang kan hong chinanga ta hian ka student va request ka hi ni ta ni mo requested by kan school alo omta a requested through ta hian school danga kan va request na khanita a heitila active ania hetlam pang chu ka soidu alowanga heiti khan a information na khalo omta a chuan heta hian hetiang hi request iwa siam ani ta ni chuan hetilai pi ka hian request ta hian iskula khan midangin request aron siam chuan ta hian an lut la ta hian alo omanga request number te lo omanga request number i han click khan tunami ang chia khan mo tunami ang chia khan hetilai asira hen ron lang don ani chuan asira ron la tain approve le reject alo om don ani noya hian mo han ti chin mei tur kha kanei chi alo chu bang chuan approve le reject ka omanga approve iti chuan approve I click chuan hetilaya hemia hian aron lu tang directin mo chu ino pangte kha drop tur I lo nei a I hriat si lo school dangin na request aron siam kha hei hi in check ve zeu zeu don nia hemi hi mo approve student request hi hi in check ve zeu zeu don ta hian tu te na mo request aron siam thei in hriat lo khan mo no pang na china poke student ni ka cross check ka tia no pang patni chu kan school kal to lo u dai sa lo la om si khang ka patni ka neya request aron siam main ka drop ngal wat mai ni kan no pang to lo kha chu wang chuan khatianga ti na chang shelo kan ompon hemi request hi lo en ram tur ani tin thil pakhat keima mi wal ngai dana chuan midangina minron request ngai khopangai saklo ni lo wang u mo request anon siam ngai khopangai saklo ni lo wang u no pang che an om reng chuan vsk le udai sa hian khoi ngal zung a khoi lai chuan chu tuna video a kan siam thei chin chu ani a poimo a khoi dan lampang ni lovin a hriat tur poimo hi siam zeu thain ka hria uluk tewin en ula ati tur hi ti zung zelila ati thei chin hi chu ati thei bak hi kanin zota ala thei si lova ati thei lai kan la zo chi box si lo khatiang vela kha uluk dem kan enanga kan no pangpo kha udai sa omle tuna kan skula register kan ne kha cross check zeu thinang u ti kha kan soitel le dotin ato bernan chuan lom thu han soi kan du tian guide te kan siama abik takin udai ste vsk te engemo eco club ti vel vidianjali ti vel te kan siama hei hi asum le engemo lampang hi ka emperani lova omzia chan hei youtube a hian sum ten hlo thin chu ti khatien te youtube a sum hlo hi har teu mai nia mo a har lutuk entui I nom ve veo mai ti chung po hian poisa hi hlo tur khop hi ala chuak theilo ni chu tiang vel chuan ani amara chu khalam pang tum ma chu ka aim lowa kan har sat na te tangkai tak hei in lo man kha ka du ber chu ni tin chu ti rol chuan mi then khatin kan ti boy jing mai che chu tiang khateng chuan an ti ku man tur te ron chi pe vele nol thina alom khop mai amar chu khang kha ka be sei lovania ka thil hriat te kanin ka share hi ke chu nom ka ti ber ani chu wang chuan ka youtube channel a po hian hemi vsk ti te hemi portal lampang ni lo po excel te pacemaker khatiang photoshop ti guide ne ka siama tangkai takin lo man kha ka du bera asum lampang kha ka tum ani lem lo ti kha melo hriat sak to ania kha mi china kha tuna kan video chun ro se kalome